Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Kolibris. Danas je s nama u studiju jedna vrlo svestrana, zanimljiva i vrlo vrijedna akademska umjetnica koja istovremeno radi kao likovna pedagoginja, likovna umjetnica i organizatorica mnogih umjetničkih projekata, a ujedno je i autorica vizualnog identiteta naše emisije Kolibris. S nama je u studiju Matea Rusak. Matea, dobrodošla u Kolibris. Bog Sonja, hvala što si me pozvala. Evo, meni je jako drago da napokon gledatelji, nakon što su vidjeli kako izgleda naša emisija, sada mogu upoznati i osobu koja nam je kreirala i logo i dizajn i sve. Počet ćemo nekako kronološki. Zanimljivo mi je da si isto kao i mnoge naše ranije gošće rođena u jednom gradu, a studirala si u drugom. Znači, rođena si u Varaždinu, tu si završila srednju školu, a onda si otišla dalje na studiju u Rijeku. Kako to baš u Rijeku? Pa evo, u Varaždinu sam završila za grafičkog dizajnera i zapravo sam kroz 4. razred srednje škole razmišljala najviše o studiju povijesti umjetnosti. I onda sam se zapravo nekako pred kraj ipak predomislila i odlučila otići na prijamni na Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci. I zapravo sam baš htjela nastavnički smjer, zato što mi je profesorica Lea Ljuba bila jedna od najdražih. I sve nekakve baze i temelje mi je postavila i nekako sam na temelju toga odlučila da bi baš mogla na nastavnički smjer. Mene je bilo vrlo intrigantno vidjeti da je tema tvog diplomskog rada bila snovitost. Vrlo jedna specifična tema, pa reci nam kako si došla do te ideje, do te teme i kako uopće interpretirati snovitost. Pa evo, snovitost je zapravo nastala na temelju radova od prijašnjih godina. Na 3. i 4. godini mi je profesorica Franković bila i na 5. godini sam promijenila mentoricu. Jasnu Šikanju sam dobila i s njom sam počela razmišljati da bi mogla svoje grafike napraviti na drugačiji način, da nisu više dvodimenzionalne, nego da izađem u prostor. I nekako, pošto sam niska, sam razmišljala da ne treba, znači nekakve te fizičke predispozicije ne trebaju odrediti ni čovjeka, ni likovnog umjetnika u njegovom stvaralaštvu. Pa sam se nekako zadala da bih mogla napraviti nešto velikih formata. Tako da ta snovitost su zapravo, to je instalacija grafička i svi ti listovi imaju po više od 2 metra. Čak i zapravo po 10 metara su veliki, a široki su 70 centimetara. I uglavnom sam htjela napraviti prostor jedne snovitosti, odnosno da malo svi stanemo i da se opustimo, da se odmorimo i da jednostavno u tom prostoru grafike možete nekakvi zen postići, koji je naravno nadopunjen i cvrkutom ptica. Što je opet jedna druga priča. Znači, ljudi kada uđu u prostor, onda ta snovitost, odnosno te grafike u trakama onako su nekako uz strop i rekla si da je onako namijenjeno da ljudi ili sjednu ili legnu pa gledaju u njih, da bude baš onako. Pa da, znači prostor je zamišljen baš da bude snoviti. Dakle, da kad vi uđete u prostor, da ne gledate grafike na način da su one na zidovima i da ih vi promatrate, nego da doslovno si uzmete vrijeme za jedno likovno djelo, ali i za sebe i da se legnete ispod i gledate na potpuno drugačiji način radove od ispod prema gore. I da taj cvrkut ptica koji je onako nježni i suptilni opusti. Zato što sve ove grafike su zapravo rađene u pastelnim tonovima i nije određeno nekakvo gledanje. U biti cijeli proces te snovitosti, te instalacije se proteza od rađenja grafika, od rađenja skica u materijalu i kasnije kod otiskivanja. Znači cijelo vrijeme sam na neki način sanjarila i jako to opušteno radila. Iako je to bio fizički veliki posao, ali u biti sve te boje koje sam miješala, u biti
mene grafika kao medij jako opušta i onda sam na taj način i nekako si zamislila taj cijeli svoj prostor snovitosti. Treba mi puno prostora. Zvuči krasno i idilično i možda nešto što je baš potrebno danas suvremenom čovjeku u ovom užurbanom svijetu u kojem živimo. A već smo sad spomenuli, znači diplomirala si likovnu pedagogiju, a za glavni predmet si odabrala grafiku. Zašto baš grafiku? Pa recimo grafika mi je izvrsna zato što je slojevita. Dakle, i uvijek daje, znači grafika je uvijek nekako bolja, ljepša, intrigantnija zbog slojeva koje ima, zbog tekstura koje dopuštaju materijali, bilo da je tradicionalno, bilo da koristimo neku alternativniju i netoksični neki materijal. I nekako mi uvijek bude zanimljivo jer se uvijek može kombinirati. Dakle, od samih, ne znam, neke klasičnih stvari pa do nekakvih kolažiranja, perforiranja papira, kombinaciju sa fotografijom. Dakle, baš pruža puno mogućnosti i nekako znači kad radite grafiku sve mora se raditi inverzno. I to razmišljanje na onaj obrnuti način isto stvara jedno drugačije doživljavanje stvari. Tako da mi je to jako zanimljivo i u biti se moglo birati između slikarstva, kiparstva i grafike i ja sam nekako prvenstveno mislila slikarstvo, ali poslije sam se zaljubila u grafiku i na taj način razmišljanja. Imaš li možda neku tehniku, grafičku tehniku koju preferiraš, možda od nekih tih tradicionalnih ili više voliš eksperimentirati? Pa ovisi, znači sve mi ovisi o nekakvoj tematici koju radim. Odnosno, kad napravim skicu, već i kad radim skicu pretpostavljam koje će biti tehnici, ali i kad je skica gotova si odredim onda u kojoj bi tehnici. Recimo, linorez kao tehniku sam prošle godine počela raditi ponovno nakon studija. Dakle, potpuno sam ju zanemarila. Posvetila sam se bila akvatinti, bakropisu i onda alternativnim načinima na određenim folijama, tetrapaku. A prošle godine sam u doba ove pandemije baš počela raditi više linoreza. I zanimljivo je, znači studirala si u Rijeci sa nekim kolegicama koje si znala od ranije, neke si baš tamo upoznala i zajedno ste napravile jednu zanimljivu izložbu koja se zove Omaž Rijeci. Kako ste došli na tu ideju, ko je sve sudjelovao i što zapravo čini tu izložbu? Pa evo, grafika je nekako zanemareni medij, odnosno ljudi imaju nekakve, pa ne baš nekakva dobra mišljenja o grafici, odnosno onako svi smatraju to klasičnim medijem, iako nije i iako se u grafici mogu napraviti mnogo stvari. I onda smo se našli, Dora Bakek, Ivana Stepan Kauzlarić, Dina Zebec i ja. I razmišljale smo da bi nešto napravile po tom pitanju. Imali smo mi malo više ideja od same ove izložbe, što se još sad nije ostvarilo, ali nadamo se da bude. I baš smo razmišljali o toj našoj Rijeci, kao mjestu gdje smo studirale, gdje smo odrasle, gdje smo se formirale kao ličnosti, kao umjetnice. Tamo smo započele zapravo naš umjetnički put i kao nastavnice, jer sve 4 radimo, 2 od nas radimo u srednjoj školi, 2 u osnovnoj. I nekako sva ta znanja koje imamo i kao nastavnice i kao umjetnice smo odlučile pretočiti u tu našu izložbu Omaž koji je posvećen Rijeci. I svaka od nas Rijeku voli kao grad. I lijepo nam je bilo tamo studirati i lijepo nam je bilo na fakultetu. I svaka je odlučila u svom nekakvom mediju i svom nekakvom doprinosu dati to sjećanje na Rijeku. Mada smo sve radile grafiku, ali na potpuno svaka na svoj način. Da li ste možda drugačije motive odabrali za interpretaciju u sklopu te izložbe? Ko je što radila, na što se fokusirala? Pa recimo, dosta su prevladavali floralni motivi i svaka se nekako povezala sa svojim radovima od prije. Ivana je recimo radila u tehnikama karton tiska, stvarala je netoksično i Dora je radila kompozicije od različitih fotografija i različitih fotokopija.
Tako da svaka si je zapravo u tom sjećanju na Rijeku pokušala sjetiti svojeg stvaralaštva koje je stekla u Rijeci i onda ga nadograditi naravno nakon studija i nakon određenog vremena s nekakvim odmakom. Ali uglavnom su prevladavale crne i plave boje. Evo, tako smo nekako zaokružile omaž. Jel možemo zaključiti da ste bile zadovoljne sa studijem u Rijeci? Pa da, znači osim što smo zadovoljne sa sve 4, to je isto važno, sve 4 smo bile na grafici. Dina je mlađa od nas godinu dana, a Ivana, Dora i ja smo zajedno studirale. I studij nam je bio odličan, a i evo, život u Rijeci. Ivana se i udala, tako da živi u Rijeci, pola. Osim grafike, djeluješ i u području slikarstva i fotografije. Ako sam nešto još neki medij zaboravila, slobodno me nadopuni. Zanima me kako biraš u kojem mediju ćeš se izraziti. Da li odabereš prvo temu ili motiv pa onda zaključiš u kojem bi to najbolje ovo izgledalo ili nekako drugačije? Pa zapravo motiv i koji si odredim ili koncept koji imam me odvede u tehniku. Neki puta zapravo sve dosta pristupam crtački. Prvo na jedan crtački način, mada jako volim slikati i raditi sa kistom, ali akvarelom. Znači ne baš onaj slikarski akril ili druge tehnike. I tako krenem raditi i onda me ponekad to odvede da bi napravila možda neke radove u nekoj drugoj tehnici ili bi možda napravila spoj tehnika. Fotografirala sam za vrijeme studija dosta i nakon studija možda nekakvih intenzivno godinu, dvije. Sad to malo stagnira, više to koristim za arhiviranje i dokumentiranje radova. I dizajn, evo, ne baš po potrebi, ali više po nekakvim narudžbama. Evo, drago mi je da si se dotakla dizajna, zato što moje sljedeće pitanje je vezano uz naš vizualni identitet, na čemu smo ti zaista iskreno zahvalni i jako smo zadovoljni sa njim. Pa me zanima kada smo te pitali da li bi nam napravila rješenje, da li ti je to bilo teško, da li si već odmah imala viziju ili kako si došla do konačnog rješenja? Pa bilo je jako zanimljivo, ali i s druge strane teško. Dakle, sam naziv Kolibris, odnosno kolibri kao ptica mi je, znači ja sam se oduševila čim sam dobila pitanje da li bih radila logo. Naravno da, pošto se radi o ptici kao motivu i jednoj izvrsnoj ptici i znala sam pozadinu zašto je ime odabrano. A s druge strane mi je to stavilo malo na teret, pošto se radi o emisiji vezanoj za likovnu umjetnost i pošto sam radila zapravo za kustosicu koja jako puno vremena provodi žirirajući radove i postavljajući izložbe, tako da mi je to na neki način bilo, znala sam da se puno očekuje, ali sam znala i da imam slobodne ruke. Dakle, dobila sam kratke natuknice, dovoljne da imam dovoljno slobode da odradim u svojem stilu, ali da se opet ograničim na nešto što je važno naručitelju. A s druge strane i boje su došle ko naručene, zato što su to boje koje bih i ja stavila da se radi o mojem nekakvom dizajnu. Tako da. I bilo je i teško, ali jako dobro i zanimljivo. Onda možda onako slatke muke. Da. Dobro je, bio je kratki rok izrade, tako da smo brzo sve izdefinirali. Tako da, super. Sad kad smo već u području tog grafičkog dizajna, rješenja, radila si to i ranije, možeš nam ukratko opisati kako izgleda proces, znači kada te neko angažira pa do same realizacije, kako kreće ta komunikacija, razrada ideja, koliko imaš uopće slobode, da li ti daju naručitelji povjerenje ili baš imaju fiksnu ideju i mora biti doslovce da napraviš ono što je neko rekao? Pa sad sve ovisi ko je naručitelj, ali uglavnom znam dobiti i za dizajne, ali i za neke slike, recimo upute kao od tebe. Pa onda mi je to, znači volim da mi ljudi strukturiraju, da mi doslovno kažu što žele i u kojem smjeru treba ići dizajn i koje boje preferiraju ili ne preferiraju. I nakon toga uvijek volim odraditi skicu, nekako prvotna rješenja i poslati klijentu
da vidimo da li ja uopće idem u dobrom smjeru, odnosno koji od tih skica bi bio nekako najbliži njihovom poimanju. I nakon toga, kad sam na pola puta, onda obično pošaljem isto da sam sad na pola puta, pa evo pošaljem čisto da vidimo da li i dalje razmišljamo u istom smjeru i kad se već mogu neke stvari promijeniti, da se odmah promijene. Tako da evo, sve ovisi ko je naručitelj. A što si sve do sad dizajnirala? O kakvim stvarima je bilo za neke firme, za nekakvu odjeću, za emisije, za što? Pa evo, zadnje vrijeme radila sam dizajne za maminu firmu, ali dizajne koji su išli na dresove. Dakle, za M-Pro Sport, dizajn sportske odjeće. I onda su to bili baš dresovi za hrvanje, znači za određene sportove. I tu sam htjela isto da povezati, da nisu samo dizajni na koje smo navikli, nego da opet imaju nekakvu priču sa nekakvom ili dijelovima ptica, ne znam, krila, pa da ih podsjeća na Grčku i tako, u biti. Da se malo odmaknemo, da ostane u sportskom dijelu, ali i da se odmaknemo od naviknutih nekih rješenja. I opet smo se vratili pticama. Oni koji prate tvoj rad znaju da ti je ptica jedan od light motiva u tvom radu, pa otkud zapravo fascinacija tim motivom? Pa evo, zapravo je jako smiješna priča, zato što na fakultetu, kad sam studirala, na 3. godini sam počela raditi te ptice, zbog toga što sa prijateljicom Mateom sam se intenzivno družila. I ona mi je ispričala jedan vic. Znači, dođe mali picek doma iz škole i veli mami kokoš da je dobio 1. I sad ga mama kokoš pita, pa kak? I mene je to toliko oduševilo i toliko nas smijelo da sam ja taj vic doslovce pričala svima na fakultetu. I uglavnom su mi već Dina, koja mi je i cimerica bila, i Dora, većina njih mi je zamjerala. Rekla, dosta više s tom kokoš. I uglavnom mi se to onda kokoš vrtela po glavi i tak sam počela raditi kokoši. I onda je profesorica Franković rekla, pa kolegice, pa dajte onda malo se pozabavite s tim pticama, pa pogledajte kako one to izgledaju, pa obratite pažnju na neku teksturu. I pozadine uvijek radim neke apstraktne ptice kao u realističnom smislu. I tako je krenulo, evo, od jednog vica koji je onda ostao. I uglavnom profesorica Franković otišla u mirovinu da nikad nije čula moj vic. Pa eto, možda čuje kroz emisiju. Pa ja se nadam svakako da ću pogledati i da će ta misterija biti otkrivena. Meni je to zapravo jako zanimljivo jer nekako svi misle da je iza svakog motiva ili težnje prema nečemu stoji ili nekakva tragedija ili teška priča, tako da mi je drago da postoje ovakve priče kako nekakav sitni trenutak ili evo šale ili vic mogu odvesti. Mislim sad ti već jako dugo radiš i zaista obrađuješ ptice na različite načine, pa evo za one koji se možda odluče baviti umjetnošću da ne moraju, da nekada i nekakav trenutak može biti polazište za nešto. Pa evo te ptice, znači na početku je počelo iz šale i iz vica, ali onda sam ih ja stvarno počela proučavati i ne samo i njihov izgled, nego birala sam i prema simbolici i u biti te svoje nekakve konceptualne ideje sam pretakala i još i dalje pretačem kroz ptice. Imaš li neku omiljenu pticu koja ti je baš onako draga, koja te inspirira? Pa evo recimo kolibri mi je lijepa. Pa u biti ne mogu, mislim Pink Robin je jako lijepa ptica. Imam i prijateljicu Niku koja je spašavala od maca, pasa, ptica, tako da sam i nju znala pitati za neke interesantne ptice, Blue Jay, pa onda eto sad već mislim dugi niz godina i sama istražujem pojedine ptice, ali ne stanem samo da to mora biti estetski, ne znam, najljepša egzotična ptica, nego volim je recimo i patke, jer ima jako lijepu simboliku i tako. Znači sve ovisi o nekoj ideji s kojom se u to trenutku vodim. Osim ptica, kroz svoj opus dosta često si tematizirala i pojam žene. No ne samo, recimo, isto ne samo sa nekakvog estetskog aspekta, nego i položaj i percepcije žene danas u svijetu. Jedna od serija fotografija koju si napravila
problematizira, odnosno tematizira ženu, zove se Expose Yourself. Možeš li nam reći o čemu je taj ciklus, što prikazuje i kako je nastao? Pa evo, Expose Yourself je nastao zapravo u jednoj zajedničkoj izložbi koja se zove Žene. I Smiljana Šafarić-Brainwaite, Ivana Stepan-Kauzlarić, Ana Detoni i moja sestra Monika Rusak smo nekako zajedno pričale i osmislile koncept cijele priče. I svaka od nas žena je odlučila se pozabaviti sa temom i motivom žene na svoj način. I svaka je u svojoj nekakvom mediju i tehnici to izradila. Dakle, od nas 5, jedino moja sestra ne radi u školi. Nas 4 smo inače kolegice na srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu. I svaka si je odabrala medij. Dakle, ne znam, Ivana je radila u glini, Smiljana je snimala video, Ana je isto radila u gipsane odljeve i ja sam radila te fotografije na platnu i moja sestra isto radila fotomontaže, ali je stvarala objekte. I svaka si je uzela svoj nekakvu, pa da li problem ili neki trenutak u tom periodu života koji joj je okupirao i na taj način je izrazila nekako svoje mišljenje. Moje Expose Yourself je, dakle, to su fotografije nagih žena. Zašto? Zato što expose je kao izložiti se, izložiti sebe, a i ekspozicija u fotografskom smislu. Pa, znači, sve je došlo od nekakvih tegoba zdravstvenih i onda sam na temelju akupunkture i proučavajući žensko tijelo i određene te točke shvatila da zapravo da bismo bili zdravi, da bismo normalno funkcionirali, nam mora biti u balansu i taj naš psihički i fizički dio. Odnosno, naše zdravlje dolazi iznutra i to je ono što Kinezi i rade, liječe uzrok, a ne posljedicu. I tako sam zapravo sve te nekakve točke koje su meni pikali, sam ja odlučila fotografirati i zato su fotografije malo i nejasne i kroz određene filtere tkanine provučene, da te opet zaintrigiraju, a i da fotografije pričaju malo dublju priču nego što je to samo nekakva, ne znam, erotika. Dakle, dublje značenje i dosta intimno. Dakle, baš izlažem sebe. Zanimljivo. Ovo je jedan od tih radova, je li tako? Da. A gdje je sve izložba bila prezentirana? Znam da je bila putujuća, odnosno bila je u nekoliko gradova. Da, izložba je bila putujuća, uglavnom u Varaždinu, u Palači Hercer, i to je bilo dogovoreno s Gradskim muzejem Varaždin. Tamo se održala prva izložba i na njoj nam je bila gost Vida Sačić, umjetnica iz Varaždina, ali koja živi u Americi već duži niz godina. Tamo smo imali prvu izložbu i zaista je došlo jako puno posjetitelja, što kolega s posla, ravnatelj naš, obitelj, prijatelji i stvarno i dosta ljudi koji prate likovnu umjetnost. I nakon toga izložba je išla u Novu Gradišku, u Pučko otvoreno učilište. Sad nedavno, prošle godine je bila u Prelogu, taman se trebala otvoriti kad su zatvorili muzeje. I bila je u Novom Marofu. Tako da, evo, bila je putujuća i sad smo nekako završili s tim ciklusom. I vidjet ćemo što ćemo dalje. I to nije jedini ciklus posvećen recimo ženama i na kojem sudjeluju samo žene. Imaš jedan aktualan ciklus koji je meni bio izuzetno zanimljiv, pogotovo za današnje vrijeme. Zove se Female Correspondence. I autorica ste ti i tvoja kolegica Tihana Karlović. Projekt je putujući, koliko znam još i u nastajanju i trajanju, pa ako nam možeš ukratko reći ko sve sudjeluje i kako ste došli na ideju tog ciklusa. Pa evo, inicijator, znači Female Correspondence projekta ili žensko dopisivanje je zapravo Tihana Karlović. Mi smo se, ja nju poznajem sa fakulteta kad je bila demonstrator, ali se nismo družile. I tako smo se sad nakon studija znale dopisivati i sve se baziralo na dopisivanju putem društvenih mreža. I kako se ja volim vraćati u Rijeku i povezana sam i dalje s kumskim vezama u Rijeci,
Tako smo prolazeći kroz Liku stali, kroz Gorski kotar, stali u njezinim lokovima i tamo smo se mi našli na kavi. I onda smo pričale što bismo mogli i Tihana je ovako tako jednu ideju rekla. Kao mogli bismo se dopisivati, ali ne putem društvenih mreža, nego putem razglednica. I ja sam rekla može. I nakon toga smo ispisale projekt. I zaključile da se nećemo samo mi dopisivati, nego da bismo rado uključili umjetnice iz Hrvatske, ali i iz inozemstva. Pa smo pozvali njezine kolegice s kojima je bila na postdiplomskom u Poljskoj. Pozvali smo i moje neke kolegice, poznanice. Uglavnom smo birale autorice za koje znamo da bi im radovi bili baš grafički, zato jer je svojstveno da se radi o grafikama. Dakle, medij grafike. Bilo klasične, bilo alternativne, bilo digitalna grafika, ali da bude naklada u 10 primjeraka. Zato što nešto ostaje autorici koja radi, nešto ide autorici s kojom se dopisuje, a određeni brojevi idu meni i Tihani kao arhiv i da imamo za izlaganje. A znači za one, to nije klasično dopisivanje, znači vi pišete rukom, nego i to slikovno, odnosno grafičko dopisivanje. Evo imaš nam par primjeraka da približimo gledateljima o čemu je riječ. Dakle, radi se o dopisivanju, ali likovnim putem. Dakle, sve što jedna od nas misli ili razmišlja taj mjesec, pretoči u likovnu priču i onda u zapravo grafiku. I tako si šaljemo svakih, sad određeno je u periodima koje svaka autorica šalje drugoj. I uglavnom je jako zanimljivo zato što 16 je autorica, projekt je započeo 2019. i nastavili smo ga u 2020. I uglavnom će ići 2021. Već je napravljeni plan. I autorice su iz Irske, iz Amerike, iz Hrvatske, iz različitih dijelova. Dakle, imamo i iz Varaždina, iz Donje Dubrave, iz Zagreba. Dakle, od sve posud su nam autorice. Krasno. A podijeljeni ste nekako u grupe, jel da svaka se sa jednom dopisuje, znači ne kružno, nego kako? Da, ne kružno. Dakle, Tihana i ja smo autorice projekta i zapravo mi smo te koje odrađuju. Dakle, ovaj likovni dio mi se zajedno dopisujemo. Ona i ja se dopisujemo i 2019. i 2020. i nastavit ćemo i 2021. da imamo ciklus. A svaka od nas ima isto autoricu s kojim se još dopisuje. Onda kako su nam se u 2020. Priključile nove autorice, smo odlučile mi napraviti parove, odnosno spojiti ih po nekakvom likovnom senzibilitetu ili baš da vidimo kakve bi se priče mogle razviti. I uglavnom jako to dobro izgleda. Znači, nakon što smo sad imali 2 izložbe, baš neki parovi baš su se dobro poklopili. I samo su žene, da. A gdje su bile izložbe? Znači, izložbe smo bile u jedan dan razmaka otvorenja. Jedna je u galeriji Juraj Klović u Rijeci. Dakle, tamo je Tihana. I tamo je Tihana sve odradila. Odnosno, tad su je pomogle pri postavu Iva Gobić i Jasna Šikanja. I u Varaždinu je bila u galeriji HDLU, odnosno Kuli stražarnici Starog grada. I tu su isto meni u postavu pomogle i Dora Bakek, Dina Zebec, Nedeljko Krčar. I uglavnom je izložba popraćena jako dobro. Dakle, ja sam malo strahovala kako će ljudi reagirati na grafike koje vi morate listati, koje baš moraš doći, pogledati. Ali je zapravo i cilj tog rada da se vi uronite u to dopisivanje i da si razmišljate što je koja autorica htjela poručiti onoj drugoj. I zato su sve u obliku razglednica, znači formata 10,5 puta 15 cm, a sve je to krenulo od nekakvog ženskog dopisivanja u salonima u Francuskoj. Od tu nam je nekako ideja potakla. Meni je fascinantno to da ste u današnje suvremeno doba kada su svi vezani tehnologijom, e-mailovima, SMS-ovima i sve se vratile na papir, vratile na vizualno, vratile na slanje poštom i nekako revalorizacija tih nekih starih vrijednosti koje su prije bile
puno cjenjenije, a opet zato što se ne piše tekst, a umjetnici su praktički iz cijelog svijeta, nego je riječ o slikovnom mediju pa je i univerzalan i svima dostupan. Pa zapravo, evo, ako, znači, imamo autorice koje ako žele neku svoju, ne znam, neki svoj motiv ili nekakvu svoju rečenicu mogu ispisati ili uklopiti u grafiku, naravno, ali naravno baza je likovna. A i na ovaj način su se autorice i upoznale, znači likovno, ali su se naravno radi adrese, radi slanja, radi kontrole dolaska pošte morale čuti. Da. Dakle, onako upoznali, znači spojili smo i radimo neku mrežu umjetnica. I uglavnom, sad evo na izložbi u Varaždinu su se baš Karmen Bačura-Potočić i Kristina Pongraci uživo upoznala nakon dopisivanja i to mi je bilo baš lijepo i onako drago ih je bilo čuti uživo, osim samo gledati njihove grafike. Da, zanimljivo. I vaš projekt je prepoznat, treba gostovati u Kini, je li tako, na nekoj konferenciji? Da, dakle sad nakon ovih izložba u Varaždinu i Rijeci imamo još jednu u galeriji Oblog i to sad u studenom. Trebala je biti izložba 2020. godine, prošla nam je na konferenciju Impact u Kini. Dakle, to je jedna velika međunarodna konferencija baš za grafiku. Evo, sad zbog ove pandemije prebačeno je na 2021. Pa evo, nadamo se da ćemo biti u mogućnosti otići tamo i postaviti izložbu i upoznati autore drugih dijelova svijeta sa tim našim grafikama. A uglavnom i cilj i je projekta da se malo odmaknemo od društvenih mreža i da se malo dublje, nekako i intimnije upoznamo preko tih grafika. Krasno, drago mi je da je vaš projekt prepoznati izvan granica naše zemlje. A kad smo već kod tih izložbi, izlagala si na većem broju grupnih i samostalnih izložbi i u zemlji i inozemstvu. Da li se neko od grupnih inozemnih izložbi nekako istaknulo ili ti je ostalo u sjećanju ili bila posebna po nečemu? Pa evo, sad zadnje što je nekako bilo je, bila sam u Monoštru u Mađarskoj na jednoj likovnoj koloniji i tamo sam u sklopu te kolonije napravila 3 slike i onda je na temelju toga bila izložba, dakle svih članova. To je bilo odlično, zapravo jer su to zveza Slovence na Mađarskoj, znači Slovenci na mađarskom teritoriju, ali ugošćuju i umjetnike iz drugih dijelova. Evo, ove godine su baš bili samo oni, zbog ovih svih razloga. A prije toga mi je isto jedna izložba odlična što se tiče festivala Kaos, festivala kolaža. Tamo, dakle, kolaž radim, ali kad radim grafiku, znači ne bavim se baš primarno kolažem, ali je tamo bila odlična tema, bile su morske ili gorske zini i nekako more mi je jako inspirativno i meditativno i obožavam i gledati more i slušati taj zvuk i nekako se najopuštenije osjećam uz baš more i to plavetnilo i tirkiz. I čim sam vidjela temu, ja sam odlučila odraditi te kolaže i onda su prošli na tu izložbu. Zapravo sve što radim nekako s vodom uvijek nekako mi dobro sjedne i dobro prođe. Osim tvog samostalnog djelovanja, rekli smo da radiš i kao pedagog. Znači od 2014. djeluješ kao profesorica u srednjoj školi, a od 2015. si nastavnica strukovnih predmeta likovne umjetnosti i dizajna, grafičke tehnike i grafička tehnologija na Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Ovo sam morala pročitati da nešto krivo ne kažem. Znam da si izuzetno i predana, involvirana i baš se daješ u taj pedagoški rad što posvjedočuju i potvrđuju nagrade učenika kojima si bila mentorica. Koliko je tebi osobno važan taj pedagoški rad? Pa ja jako volim svoj posao, biti ja baš volim to što radim i to, evo, primijete, znači to znaju i moji doma, ali primijeti ljudi s kojima surađujem. Ja znam kad se čujem sa Tihanom Karlović, ona meni svaki put veli, jaj, ti baš to voliš raditi. Da, baš volim. Znači, zašto? Zato što s učenicima radim grafičke tehnike, znači radim grafiku koju isto tako volim i primarni medij mi je u kojem stvaram i onda njih učim kako likovno promišljati, kako raditi
likovne predloške, kako raditi u materijalu, kako otiskivati. I jednostavno, evo, kako sad s oduševljenjem pričamo njima, tako njima s oduševljenjem pričamo grafici. I nekako, mislim da treba, znači da bismo imali kasnije dobre umjetnike, da bismo imali publiku, znači sve njih trebamo privući umjetnosti, trebamo im objasniti neke i segmente i periode rada i tako ti natječaji likovni su došli preko Mihajla Lišanina kad smo odradili prve likovne natječaje i kad su učenici zapravo osvojili nagrade. Onda smo vidjeli da zapravo u tom likovnom svetu ima jako puno likovnih natječaja i da bismo ih mogli uklopiti u nastavu. E sad, neke teme budu zanimljive učenicima i odrade se baš u sklopu nastave, što je jako dobro jer se i crtački ja njih upoznam i upoznam njihov karakter. Možda na jedan drugačiji način nego kad radimo samu grafiku. A zanimljivo je i kad nije neka zadana tema, nego bude slobodna tema, pa onda mi sami radimo nekakve projekte i onda na temelju toga odradimo radove koje onda pošaljemo. A i postoje uvijek učenici koji žele raditi više i onda si uvijek neki od njih jave pa nešto odrade kod kuće, nešto donesu na nastavu. Naravno. Sve je mentorirano, znači ne pusti ih se da oni sami rade, nego isto tako postoje od idejnog rješenja pa do samog produkta. I evo da pročitamo, znači bila si mentorica učenika čiji su radovi nagrađeni na likovnim natječajima u zemlji i inozemstvu i to u Sloveniji, Litvi, Češkoj, Rumunjskoj, Indiji, Bjelorusiji, Bugarskoj, Srbiji i Portugalu. Da li je takva potvrda tebi svojevrstan vjetar u leđa, znači da si na pravom putu i da imaš pravi pristup za Pa ja mislim da zapravo ljudi ovako iz nekakve blizine nisu baš svjesni veličine tih nagrada, ali recimo kad znate da je na neki natječaj pristiglo 10.000 radova iz svijeta, onda ja mislim da je učeniku velika potvrda pa da dobi i srebrnu ili brončanu medalju ili pak da dobi samo priznanje kao sudionik. I uglavnom njima to jako puno znači. Znači, radovi s natječaja se ne vraćaju, tako da mi uvijek te radove fotografiramo, popišemo i onda im oni ostanu kao fotokopija da ih kasnije mogu preložiti ili za posao ili za nekakve fakultete kad se prijavljuju. I njima je to, znači njima je to zaista vjetar u leđa jer biti, recimo ja imam učenika, 12, jer se u jednom razredu dijele na grafički dizajn i dizajn odjeće i onda ja imam polovicu razreda. I sad između tih 12 možete biti najbolji. A opet puno znači kad neko ko je možda nekako u sredini i onda mu se, baš mu se potrefi tema i dobi nagradu. Mislim da je to njemu jako veliki skok i da mu puno poradi na samopouzdanju. Tako da, evo, to mi je nekako, znači to mi je onda najdraže. Kad taj neko ko možda nije stalno hvaljeni jer mu, možda ne voli neku tehniku i onda dobi nagradu i onda se zapravo još više pokrene. I najveća nagrada je zapravo kad se oni upišu na fakultete ili kad se negdje zaposle, onda čujete dobre stvari o njima. Da ste ih ili nešto dobro naučili ili da oni i dalje se razvijaju i stvaraju. To je najbolja potvrda koju možete dobiti. Iz vlastitog iskustva, koliko bi onda rekla da je baš važan i taj likovni aspekt, znači likovna kultura u školi i da li smatraš da je dovoljno zastupljena? Mislim, satnica je bila smanjena još 90. godine i nikad nije vraćena na veću satnicu. Da, ja sam još imala po 2 školska sata svaki tjedan, a znam da sati imaju likovni, pa evo, 2 puta u mjesecu, znači svaki drugi tjedan po 2 sata, jer se mijenjaju sa tehničkom kulturom. Mislim da je premalo, zato što učenici kad dođu u srednju školu, neki od njih nisu sigurni niti kako baratati škarama. Nisu sigurni niti za neke, kad im se da neko ravnalo ili odredi da bi trebali nešto raditi, malo budu zbunjeni. I to naravno da nisu krivi ni učitelji, jer jednostavno učitelji nemaju dovoljno vremena da prođu određene tehnike ili da s njima odrade sve neke motive. Tako da uglavnom fali. A mi živimo u vizualnom svijetu i zapravo sve oko nas je vizualno. Od dizajna odjeće, tekstila, grafičkog dizajna, signalizacija po gradu.
arhitekture, dizajna interijera, dakle sve je to vizualno. Da. I mi smo prvenstveno vizualni, a onda auditativna bića. I mislim da bi se trebalo više pažnje davati na tu likovnu kulturu, znači doslovce kulturu. Nisu možda svi talentirani, ali svima čuči ta neka kreativnost koju mogu izraziti. I mislim da je to važno. I zbog, isprobavanja različitih materijala, tekstura, da nekako i naravno motorike ruku i rada s rukama. Da onda kasnije nešto i mogu sami napraviti. Da. Slažem se s tobom. I još tebi to nije bilo dovoljno u tom radu, nego si od 2019. godine mentorica u sklopu European Talent Centru Hrvatska, Centri izvrsnosti Varaždinske županije, Centar izvrsnosti likovne umjetnosti. Ovo zvuči dosta ovako stručno, pa ako nam možeš reći o čemu je zapravo riječ? Pa evo, Centri izvrsnosti Varaždinske županije su, postoje već dugi niz godina i krenuli su sa matematikom. Dakle, ta naša likovna umjetnost je baš 2019. uvrštena u centar, u službeni centar Varaždinske županije, koji je prepoznati kao European Talent Center. To je važno zato što to je za darovitu djecu koja se možda u školi ne istaknu na taj način. Možda nisu, najbolji učenici, ali su kreativni. I sad mi s njima smo radili na način da smo imali i crtačke i slikarske tehnike i subotama su provodili s nama, recimo 2019. 40 sati. I sad to je jako puno za osnovnoškolce. Imali smo grupu 7. i 8. razreda. Zašto? Zato što upoznali su tehnike koje ne stignu upoznati na likovnoj kulturi i malo smo, počeli su raditi na svojim radovima malo temeljitije. Dakle, u školi imaju 90 minuta da počnu i završe rad, a to su ipak onako studioznije mogli pristupiti zadatku i malo se radilo više nego što se to uspije na satovima likovne kulture. Upoznali su se isto sa drugih škola su došli i meni je to izvrsno. Stvarno, po tom radu se vidi da zaista ima jako puno kreativne, talentirane djece koja su zainteresirana za likovnu umjetnost, samo ih se treba usmjeriti, odnosno dati im prostora. Znači, interes postoji i nadam se da će se izboriti za veću satnicu i opće tretman i valorizaciju likovne umjetnosti, likovnog odgoja, kako osnovnoškolskog, tako i srednjoškolskog. Pa evo kako puno radiš i puno djeluješ i u pedagoškom i umjetničkom svijetu. Imaš li neki savjet za one koji se još bore sa organizacijom, kako uspiješ uopće sve to izbalansirati i sve realizirati? Pa ja sam multitasking i ja u biti predam te grafičke tehnike od drugog srednjeg učenicima. I onda kad dođu kod mene, osim što postoje pravila, jer u grafici uvijek moraju postojati pravila radi stvari koje se koriste bilo toksične ili ne znam, gdje su čisti papiri, prljava radna, prostorija. Tako isto postoji, odmah im kažem da sam multitasking, što znači da ćemo raditi na, 2 rada istovremeno zbog određenih procesa, da li sušenja, da li nekakvih, čekanja da se neki drugi proces napravi. I tako ja i funkcioniram inače. I oni se jako brzo naviknu. Prvo im je malo neobično, ali onda se zapravo svi multitaskamo i postanemo malo ubrzani ko ja. Tako da ja sam od 7:20, od kad dođem na nastavu, meni zna kolega reći ljudi još ne otvore oči, a ti već letiš. Jer sam takva prirodno. I tako onda i usklađujem. Neki puta, naravno da taj likovni svijet mojeg stvaralaštva malo pati. Jer postoje određene faze kad jednostavno škola mi je primarna, jer je to moj posao i to mi se posvećujem 100%. A onda taj likovno stvaralaštvo koliko stignem, mada pokušavam stvarno balansirati da sam 50-50. A što bi rekla, kako je pozicija učitelja, odnosno obrazovanje, kakvo je stanje u obrazovanju? Nekako ja imam osjećaj da su profesori i učitelji dosta preopterećeni i evo kad sam ja išla u školu da je bilo nekako jednostavnije nego danas.
Pa dobro, znači osim tih drugačija su vremena i sad su drugačiji nekakvi uvjeti. Znači postoji puno tehnike koja koliko nam može pomoći, toliko nam može i odmoći. Posebice u tom nekakvom kreativnom stvaralaštvu gdje svi imaju neku potrebu prvo pogledati što se nalazi na Pinterestu ili slično, a zapravo ja ih uvijek tjeram, daj krenite, ajmo krenuti od ideje koju vi imate ili da baš onak sebe pokušaju naći. A nastavnici ili učitelji, pa ima puno papirologije i sad meni to je problem. Ja ne volim tu papirologiju i ja bi mogla raditi ne znam koliko sati nastave da treba samo da ne moram raditi papirologiju. Ali mora se. Znači taj dnevnik je, znači sve mora, zapravo sve online. Tako da sve te... Nema više onih starih, teških dnevnika. Nema. Mislim, ja si pišem na papir jer ih je puno, pa onda kasnije upisujem dnevnik kad imam vremena, da mi to ne oduzima vrijeme na nastavi. Ali uglavnom da, postoji ta papirologija koja pretpostavljam da nije baš svima draga, ali odradi se, mora se. Znači to su i operativni planovi, pripreme koje jednostavno morate napraviti da biste došli na nastavu spremni. Tako da od ne znam, nekakvih planova mjesečnih, tjednih, znači za svaki sat postoji priprema koju se jednostavno moraš se pripremiti. Mislim, mi baš koji smo po tom nekakvom PS-u. I evo, pred kraj smo emisije, pa da li imaš nekakve planove i u pedagoškom i u samostalnom umjetničkom djelovanju koje bih htjela s nama podijeliti za blisku budućnost? Pa evo, najviše čemu sam posvećena od 2019. i što sad nadalje ide, je taj Filmlock Reference projekt. Zato što evo Tihana Jausi, što smo autorice, što sudjelujemo sa grafikama, smo zapravo sve i administracija i dokumentiramo i šaljemo, pišemo, organiziramo izložbe. Tako da sad stvarno se tome totalno posvećujem. Ako stignem, kad bude neki zanimljiv natječaj, onda se posvetim i tome. Naravno, htjela bi malo više sad opet se baciti na nekakvi dizajn dresova za mamu, ali evo kak se sad stvari odvijaju, sve ovisi o nekakvom vremenu i tim nekim situacijama i onda tak, nemam baš unaprijed. Za 2021. samo Film Correspondence, a onda što se još uključi, super. Krasno. Hvala ti puno što si bila naša gošća, što smo te evo sad pokazali likom i dijelom ko stoji iza našeg vizualnog identiteta. Drago mi je što smo te ugostili, evo prošli tjedan smo obilježavali Dan učitelja, pa da smo stavili naglasak i na ovaj pedagoški aspekt i imali baš pravu gošću koja utjelovljuje što je to ljubav prema pedagoškom radu. Želimo ti puno sreće i u budućem radu, pratit ćemo dapače i hvala ti još jednom što si bila naša gošća. Hvala na pozivu. Evo, dragi gledatelji, hvala što ste i danas bili s nama. Za kraj tradicionalno predstavljamo po jednog umjetnika i njegovu web stranicu. Danas je to Edith Glavortić, hrvatska umjetnica rođena u Splitu koja je živjela u Zagrebu, preselila se potom u Beč i vratila se u Hrvatsku. Značajna je po nekoliko svojih ciklusa. Jedan od ciklusa je sa motivom anđela, vjerovatno najprepoznatljiviji njezin ciklus. Drugi ciklus je Život je lijep. Ciklus manjih formata, vrlo idiličnih prikaza kroz sva 4 godišnja doba. I recentni ciklus Skice iz Edena koji je posvećen studijama cvijeća. Leitmotivi su božuri i ljiljani, to jest irisi. Više o njezinom radu možete pročitati na njezinoj web stranici, a ono što bi ja htjela vama pročitati iz jednog kataloga je vrlo inspirativan citat same umjetnice, a to je da je ovaj cijeli ciklus čežnja za jednostavnošću, a možda i potreba za zaklonom koji se pronalazi u vedrom jutru, prostrtom stolu i blizini drugog ljudskog bića s kojim se može razgovarati ili smijati.
Upravo je priča neodvojiv dio ove lijepoživotne teme, ona se nalazi u svakoj slici i svatko iz nje može skrenuti u neku svoju priču. Kao što sam ja nakon te prve ispričala i naslikala još mnoge razasute kroz sva 4 godišnja doba, nastale na sjećanjima na djetinjstvo i život daleko od gužve, žurbe i stresa, kad se još nije gledalo na sat kao što se gleda danas. Nadamo se da ćete zaviriti u svijet Edith Glavurtić i sami zaboraviti na sat dok ćete proučavati njezin opus. Lajkajte nas na Facebook stranici, na Instagram profilu, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite ono zvonce da vam dođe obavijest o novoj emisiji i za sva pitanja, prijedloge ili više informacije o našim gostima pošaljite nam e-mail, vrlo rado ćemo odgovoriti. Hvala što ste bili danas s nama i vidimo se ponovno za 7 dana.